Kim var deydi mama? Kim var deydi? Beri. Өзіне айту керек сөйтіп. Kim var deyip sen ayt. Kim var deyip sen ayt şimdi. Beri. Yok koy ешкім. Мама, сен неге ренжіп отырсың ба жаңа үлкен кісіге? Ата ғой, үлкен ата, сен сияқты. Сен үлкен әже болсаң, ол үлкен ата, неге ренжіп отырсың ба? Саған жүр, ана жаққа барып сөйлесейік дейді. Кімге? Саған айтады. Кім айтады? Жаңа ата айтады. Ойбасы. Сөйлескен. Ешкіммен де сөйлескен. Ona kettik yıktık. Ey oğlum. Ne gerek? Basımı yarıyor. Bağırmayız ki böyle benim. Varmayın dedim. Niçin bağırmayız? Ah. Niçin bağırmayız benim? Varmayın. Niçin bağırmayız? Sol için. Ата бүгін настроениешілік сияқты біздің әженің ертең келшеш. Ya koyma bugün ak kötüyüm ben. Kim bir ak kempir gerek mi? İyi. Hakkım fırmaya indi bu sana. Bağırmayız benim. Bağatan